Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Kristal. Manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Ginuranak ni tatang. Gapo ta nakaarami dak iti basol. Bueno papagayam. Intay denggan ti pakasaritaan ni Kristal. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Adatan iti grade 12. Ada ka di plano mga ag-eskwela iti college, love? Marigligat kami lang, love. Amumet. Siguro, agbiro ka iti trabaho. Makitan ton no ituloy ko ti agadal. Sika ngay, pagadalan na kadag iti dadakkel mo. Agmay may sakmat nga anak. Iso pagadalan dak Sapay ko matadinak to isuksukat Siguradong tong adun to ti ma'am iti panagadal mo iti college. Anya? Apay ko mga isukat ka. Arig na siyak tinagaram kan ka anya. Tilay bagbaga. Kit agpay sumat. Di mo mat ngamin maiturat ti agaram. Di mo maiturat nga ibaga ti riknam kanya. Anya saan? Kat no imbagak iti surat. Sanak lang na iturod as sinuratan. Iti nakisinungudakan ka. Syakti mo na nakigayim kan ka. Syaklat ta tinagaram. Apay ngamin amasaron ka no ibagbagak asyak tinangarim kan ka. Saan mo't ngamin nagpaiso? Anya ngay, itulod ka iji balayo? Wana, tag meriendatan tupay iji balay. Ay na anak ko, numabalin saan mi pa'y akayat kin ni tatang mo ang maki-boyfriend ka. Ngam boyfriend mo matgaya manday di abong. Makiwin na suwaskan kan kwa na. Ay, saan ananang, tatang? Awan mo't dakas nga aramidon mi Nasingpat ni Bong. Ammo ka sana nga agbabawi, nga isunto ti pakiasawaak. Asawa kit din ti adda iti panunot mo. Pagadalan da kapay. Sakan to makiasawa inton makagraduar ka. Amo ka? Katagad adalak mo. Wala, nga makaisturbo da iti panagadal mo. Ngaddan ka ayan-ayat mo. Saan, tatang? Saan ko abaybay anti panagadal ko? Iso anjak kaya ti makibreak kan ni Bong. Talaga nga rod nga ayatom ni Bong One Grace. Kat nakasaganak amang ilaban kan kwa na kadagiti dadakkel ko. Saan da ka di akayat ni Bong? Awan mat ibagbagada saan da kayat. Ti ko nadalaang agadalak. Desidido da nga rod amang paadal kan ka. Wan. Kat masyana kan ni Bong. Saan ang makapagtuloy nga agadal? Agtrabaho ka no. Kat dependento no maituloy na ti agadal. Aduda ngamin nga agkakabsat, friend. Ngam nagagat ni Bong. Mapanat nakakday ta. Taas sidag iti balay mi ti talunda. Dayta ti may saan na ngayatak kan kwa na. Ti kinagagat na. Kan nauli maglaeng iti pagadalan. Umadanin ti pa naggraduar tayo. Siguro, manmanutan ton nga kita. Saan to apuro trabaho ngamin ati as asikaswam? Kayat ko nga kita ta tunggal Domingo. Makimisa ta, kasjay. Sige. Umanugot ang iti dayta. Ijay ton ili ti pagbiro kak iti trabaho. Ijay tan tumutan nga kita. Ken ijay ta ang makimisa. Basta saan nakto aliplipatan Sakpay mo't ti ko na. Saan ko nga aramidin dayta? Nanang, tatang. Agpakada ako Ada celebration ti pa nag-graduate min. Kas mao ti apa nagkikita mi. Iso amapan kami agpipiknik. Amin kayo kadi. Wan, nanang. Basta agan-anad kayo Papanan nyo ayang. Ag-swimming kami. Wala, palubusan da ka. Nga magawit ka matlaang. Wan, tatang. Umay kadimat day jay abong. Siyempre, tatang. Tay kunakon
Ti panagadal mo, ti ununam. Ang mga ninton madamdama, agsikog kamatan dita. Ni tatangmat. No inaramid mo ti kasta, baka amukan tumatan iti biyag mo. Iso asaan na kami kumaasukiran. Nagrambak tayo kit titi dahito yung panaggraduar tayo. Santay ngamin na nga mo. No kaano tayo tumanin nga kikita, kakadwa. Sige, aginom tayo. Sana bale, italaang mo't. Kung saan tayo unay nga agbartok O sige, umanugot ta kiti dayta. Anya Richard, kaya't mo kadimot ti aginom? Sure. Okay nga Roden. Rogyan tayo na. Sige, inakitaan ti may tuntuno a pulutan tayo. Parebong, makamukan ka ni Crystal. Tamakamuag matan ka ni Grace. Itulod ko dyan balay da. Dakas ka dagiti naganak na. Doon dadakas ang mapasamak kan kuha na. Sige nga Rod. Nagandanad ka ha. Oras siya kat itulod ko mo ni Crystal ay balayda. Amangan nga minno agungit dagiti naganak na. Tamadlawan na bartag mo ni Crystal. Uy, sana ka nabarto ka niya. Kabalak pa itiyang kawit. Nga orig may saak. Agpaitulod kan ni Bong, Crystal. Di mo amo. Doon niya ti mapasamak kan kay ti dalan. Ala, wanan. Amangan nga min makita dagiti dadakkel ko nagkuyog kami kat agbungot damanan. Hindi talaan. Imbag kanyak tanaanos kanyak dagiti dadakkel ni Grace. Kay kaya't dak ngamin. Imbag ka pa'y Shit ngay. Kawan may panakal ko kadagiti parents ni Crystal. Saan ka man nga agsaw iti kastabong? Basta ti kanayon mo alaglagipon. Ay ayatan ka unay. Kumusta ngay? Naka-enroll ka matlaangan? Wan tatang. Ngamad ako maisingasing ko kada kayo. Anya dayta? May mayat no agabang nga kiti boarding house. Iti asidag ti pagadalan naging rolak. Iti kasta, maipasnag ko ti panagadal ko. Nagrigat nga min taginawid iti inaldaw. Mataktak lang ti oras ko iti panagbiyahe. Sa bagay, maginawid ka, magastusan ka iti plete. Ti pagplete mi tinal daw, ison ti pag-abang mo. Wen tatang, aglalo, kat adda subject ko amasapa. Alang arod, kaduan na kaninanang mo inton bigat. Mapan kayo agbirok iti pag-abangam. Ano kasta? Nakasapul kan iti trabaho mo? Wala. Ti pagsayatan na. Day off ko iti Domingo. Gapot ta sarado ti shop. Nasayaat nga rod no kasta. Amang ano sa anak kun nga ginawid iti inaldaw. Magastusan na iti plete. Iso nagbiro kami iti kwarto ang maabangan iti asidig ti pagadalan. Kasanutan nga ay makapagkita. Di si kati umayin ti dagos ko. Ha? Mabalin? Apay kit pinasaan. Sige nga Rod. Sana bale, tadang trabaho. Saan kunton a problema ti pamasahe? Grace, sayang. Saan ta nga agpada iti nagenrolan? Kasano? Kat isumati kayat ni Richard apag-enrollan mi. Siguro. Naragragsak kumamot no makaadal ni Bong. Anya nga rod ngay friend, no saan akabailan apagadalan dagiti dadakkel na. Wan nga rod basta igaod ko latan ti agadal. Para iti masakbayan mi ken ni Bong. Dayta ti kasayaatan nga aramidem, friend. Ay na, mailiw kami unayan kan ka anak ko. Italaang manen a bakasyon nyo ang makadwada ka itinapaot dito'y balay. Uy nga rod nanang. Katkasla pagbiit lang ti may sa atawon. Wan nga rod anak. Second year college munton. Katsapay ko matalala ingam. Iti kasta saan asayang ti kwarta. Di kay madanagan nanang. Araramidak mo ti amin na kabaulak. Kat, kumusta kayo matkin ni Bong? Nasayaat kami, mat. Oray maas asya na kenkwa na. Gaputa saan ang makaadal. Ay kat aganos lata anak ko. Numakaurnong tulakit di. Di isunto timang paadal iti bagina.
Itatanalpas ta na na kimisa. Agtugtugaw ta payla dito eh. Imbag dito parke. Tado ti mabuya. Ay man, imbag ta pinalubusan da ka. Wen, Mat. Kat, kumusta? Anya itan ti plano. Saan ka kadipay nga genron? Saan pa eh? Amok akurang ti urnong ko. Mga no, agkamtudak to la eh. Ay, namatulungan ka lang kuma. Tapno makapag-enroll ka matan. Di na ka di pagdanagan. Tikit di panagadal mo, ti panunutan. Nalpas manan ti bakasyon ko, tatang. Agsubliak manan iji dagus ko. Ala, katagan nagkakanani, Jay. Kanagsing-singpat ka. Wan, tatang. Lalayngam ti agadal. Wan, tatang. Oh, at iti allowance mo. Lumaybos day ta. Nagawit kan to. Agyaman na, tatang. Si Kamat Gayam. Apay, asaan mo nga imbaga at dumagas ka, Bong? Nadadahil kami tinugan nga ranamatan mi nga ag-deliver. Asidagak mutla dito yan. Di imaya kon. Mabalin ang maturog ak dito eh. Tadagas endak dito inton bigat dagiti kakadwak na may pa-repair da tilugan. Un, taiso pa'y ti platim, no gawit ka pa'y laang. Agyaman ak nga ron do kasta. Ala, umay ka, umunag ka. Nalipatan ka na pinaunag. Agtugaw ka, tamapanak mangala iti pagpalamiis mo. Agkalkalingutan kan. Ala, kasano da ito yan? Saan asimangpat man iti binulan ko? Manipod ada na pasama kada kami kan ni Bong. Anya ti aramidak. Kaguradak lakit di dagiti dadakkel ko. Awagak ni Bong. Kat ibagakan ko na ti kasasaad ko. Bong? Oh, anya ti parikot. Apay ngay mawag ka? Bong, saan asipang pati binulan ko? Manipod ada na pasama kada ta. Anya? Masikog ka? Wan, anya ti aramidan ta. Sigurado akaungat naklakit di dagiti dadakkel ko. Santan nga ilimod da ito yung kadagiti dadakal mo. Ang mga no nakarkaro nga kungat da. Agawid kan. Kuyugon ka. Tapno duwata sumangon. Bong, Aminin tama sikog ka. sigurado ang makaungat da. Anya nga nga rod. Sanguntan at ibunga tinaaramid ta. Sige, sikati makam mo. Sinalpak ka. Sinikugam ti anak mi, kat amum apagad-adalan mi! Bakawanan da tata. Saan niyo kumamat ang kabilan ni Bong? Nagayatan mi ngagpadpada na ito yan napasama. May sakamat! Inyo na'y unay ko nga agadal ka. Ngam anya ti naramid mo, ha? Pagkawanan da kumatatang. Hala! Irubwat mo dagiti gargaret mo. Pumanaw kan. Sumurot kan iti dayta nakasikog kan ka. Kat makamu kayon iti biyagyo! Lakay, saan mo kumamot apapanawon ti anak ta? Sumarte ka! Tangay na sukir ta anak mo. Awanan ti obligasyon tagan ko ana. Gaputa mas pinili na daytoy alalaki! Pasensya kayon no awan ti maitulong ko kada kayo. No sana ti basit alote, mabalin nyo apagpatakdran iti balayo. Balasang ko. Ay, unay kayo kat ngaminin. Di kayo nagpampanunot. Pakawanan da kami kumatata. Ay, ala tangay adanitan. Sangunyo. Imbaglakid di tada trabaho ni Bong. Adamat kit di basit nga ornong ko tatang. Agaramid kami pala iti basit akal kalapaw mi Taiso ti pagyanan mi kani Kristal. Ay katun ano san nyo timang rugi iti basit? Dumakal tulat ta. Kumusta kan? Imbag ta nakaraing kan. Mayat ka din tirik nam. Wan, mayat matan. Ay, nagrigat gayam ti aganhak.
At damot gayam dagiti dadakkel mo. Apay so, sa tino ti ayanda. Dagitagan. ko, kumusta ka? Nanang, tatang, agyaman nagtanda kayo. Napakawanta ka din. Wen, anak ko. Di mi gayam ka ba ala na mapukaw ka kada kami? Kaya't mi nga ijay balayan ti pagawidam, intun rumor ka. Tapno mapatanggad ka, anak ko. Agyaman na kada kayo, nanang, tatang. Tay di laksiti pa nagsuker ko. Saan daklata, bay-bayan? Itata nakatanggad kan. Aday bagami kininanang mo. Anya day tatang. Kaya't mi nga ituloy mo ti panagadal mo. Tigagdanag. Da kamin ti mga iwan iti anak mo. Agpaiso, tatang. Wan, anak ko. Nakita mi ti kinagagat kan kinasingpat ti asawam. Iso kayat da kayo atulungan. Kan para matlaang iti masakbayan ti apo kongi. Agyaman ak nanang, tatang. Kat ipasigurado ka na kayo. Makalpasak iti kursok. Saan kon asayangan ti kundaw ay nga ipaayumanin kanya. Nakaturpusak iti kursok a kinamaestra, Mr. Lonely. Kaya't adamot ten trabahok ita. Tinaganak, di nakabaala na baybayan ti anak na. Ginuranak man ni tatang, ngem nagmaumaw matlaang dayta agura. Ket pinagtuloy dak a pinagadal. To'y pagayam mo, kristal. Agyaman pagayam kristal iti daytoy apakasaritaam. Saan tayo asuksukiren dagiti naganak tayo. Ta isuda ti kang runaan amang isaksakit kada tayo. Awan sabali akalikagum da, no saan at tinapintas amasakbayan tayo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na kristal, manipod probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Iti pagayam tayo ang nagpailinga di tinagan anoy mi. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Idida mo pailaeng jak kayaten ti kinamanagdilaw ti katugangag. Bueno papagayam. Hintay dinggan ti pakasaritaan ni Noemi. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Itatadalpasan ti kalay sata. Dito'y tanbalay ngagnaet, Noemi. Katwan sapay la kumatag kinaawatan kami iti inam. Amang ano iruruman nakmat. Apay ko mga iruruman na kangay kat asawa ka nga ruden. Siyempre, ibilang nakamatan kas anak na. Sapay ko mga rud ata kasta. Wen, basta pakita amlatan itinasayat ni nanang. Bagayam latan. Wen Noyme, saan mo samot nga mo ti agluto? Apay nga ikam iti sibuyas day ta adobo. Mabalin mad, nanang. Depende iti agluto. Apay ade mo kaya ti maisuro. Iso nga ti style ko nga agluto, nanang. Saan lang mat nga ita nga agluto ak iti adobo ababoy nga da sibuyas na. Ay, saan mo nga ikan iti sibuyas? Nanang, apay aya apakibyangan dak nga agluto. Saan kayo mat apakibibyangan no da kayo ti agluto? Ibagaman ka ni nanang mo. Tadinak pakibibyangan no siyak ti agluto. Pagbalbalinan namat nga awan amok nga agluto. Oh, apay man inaya.
Ipilit na asaan ang mabalin akargaak iti sibuyas ti adobo. Kat iso nga rod ti style ko nga agluto. Day talakit din sibuyas ti sanyo apagking kinaawatan. Iso nga rod nga ibagam, ano siyak ti agluto, di nakpakibibyangan. Tadyak mo't pakibibyangan no iso ti agluto. Alaw, Wen, kasaritak inton bigat. Alakit din, maturog tan. Manang, imbaon nak ni Manong. Umay ko kanu awitan dagiti linabaam. Apay ni Manong mo, anyat aramidan na aya. Agsarsarita damot kan ni Nanang. Anya nga iti pagsarsaritaan da. Ti may papansamot iti panagluto yo, Manang. Ibagbagamot ni Manong, asaanan na pakibyangan ni Nanang ti panagluto yo. Tapnaawan ti Rere. Kat, anya nga iti kuna ni Nanang. Masuron mo't ni Nanang. Kung Nanang ay saksakit na kayo ni Manong. Addan na ko. Kan amok ti aramida. Iso asaanan arumbang apakibyangan ni Nanang dagiti aramida. Anong samlatan ni Nanang Manang? Kasjay na talaga. Wen anong sak aging ga iti kabaulang. Sige, yun ang nga rudin dagito yung nalabaak adad duman. Nagpintas matanda giti amasetas, Noemi. Itala ang makitak da ito yan. Naggapo ijay bagyo dayta. Intatigayam mi ka ni Jeff, hindi nagpasyar kami ijay. Padawatan nakmanmat. Sa nabale, so katakmat. At damat itad ko kan ka. Dayjay awan pay mat kan ka ti ipadawat ko. Ay katuan Ala, mga lakalatan dita. Agyaman na ka. Ibaon ko nila kay ko inton madamdama. Ta iso ti mangyag iti sukat na. Agluto ak ngaminon. O sige, urayak nila kay mo dito'y arubayan. Ato yung ti masitas asukat ka no ti dinawat ni Ami ang masitas mo. Ay na, nagpintas matan. Itaaklaan mo't nakakita iti kastoy amasetas. Impadawat mo't lakano dagiti kakabagyan na. Nagpintas asabong day ta. Ay kat, agyaman ak Dagito ikadi mo ti sabong, impadawat mo ko ni Ami? Wun, dagita ti sabong na. Mayat ti kombinasyon na. Pink and white. Wun anya ngay magtimaris ti sabong dagito impadawat ni Ami. Yellow. Mayat nga rud no kasta. Amnum ka di, paboritok amaris ti yellow? Ay na, dito'y pa yun mismo nga arubayan ti pagaramidan da. Di da nakat agbain mo tan. Ala ni Nana Salome. Sa balin sa mo tinagawatan ng kadatang agtungtungtong. Ay? Wen nga rud Ala, mapan ka ni Elmer. Siyak tulatan ti makisaukan ni Nanang. Ala nga rod. Kat agyaman akmanan Nanang, anya ti ibagbagayo itay agtungtungtong kami kan ni Elmer iti arubayan? Ibabain mo samotan ti anak ko, Noyme. Iti pa yun arubayan mi amismo ti pagin inaruman nyo kan ni Elmer. Nanang, apay, no nagtungtong kami, agin inaram kami? Tanya kumangay ti pagtungtungan nyo, aber. No ada nakakita kata kayo. Anya ngay ti panunutan da. Apay, kasta ka diti kapanunutan ti tao dito'y ayan nyo, Nanang? No makita da nga agsarsarita, sa bali adagusan ti panangipapanda. Ay, saan mo laang nga mo? Ang mga numakita na kayo ni Ami kat sa bali ti panangipapanda. Ni Ami tinangibaon kan kuana, Nanang. Inyag na ti sukat ti masetas adinawat na. Ay, kan nasayat, ano kasta? Gamdag itay ngay nga saan ama kaamo akasta ti gagara ni Elmer. Kat ang mga no sa bali ti panangipapanda. Iso asaan ka basta makisasaulatan iti lalaki dita. Mawatam! Ne, itamampay. Aldawan, ngam di ka pa'y labimbangon. Madi nga rod ti riknag. Kasla nagdagsan ti bagik. Kasla rurusukan. Ne, tapay ngay. Italaan ka di amarik nam ti kasta. Wan,
Ala, bumangon kan. Intay manganin. Nakaluto ni nanang. Birbirukan na ka. Atap na agumurgura ka kanuken ko na. Saan? Madilaang terik na. Umay ka nga Ruden. Tas sumango ka na mangan. Tapnawan may bagbagan hinanang. Noy, May, kunak mo saan ka na mangan? Madilaang tiriknak, nanang. Tsak maawawatan. Mga nubanog mo lang dayta. Ala, karga akong taplatom. Mangan ka, oray basit lang. Ha? Apay akas to iti. Angot ti sidan. Naa, saan mo akaya tilinutok? Ay, sa bali nga min ti panagangot ko. Nadya kaya ti mangan. Na, Ay, apay ngay. Apay akas dyan matan ti panagangot ko iti luto ni nanang. Saan nga ta? Ang masikugak. Wen, ang 2 bulan nga minan asa anak ang nagbinulan. Agpaiso masikog ka, Noemi. Isuti ko na ti doktora ng tamingkan ka. Kat nadam ti sikog mo, ha? Talaga nga agan-an nadag. Gaputada mo nga anak ta daytoy. Anya nga iti kayat mo nga agbalin nga anak ta. Lalaki ko ma. Sika nga eh. Kayat ko, babae. Mala. Uray na ditan. Babae man wano lalaki. Isumot lang. Tinapatag. At danton anak ta. Ador, si kaman ti mangitad iti daytoy kaninanang. Anya day tama nang. Bil ti silaw kan ti pagbayad. Due date na matgaya man. Ay, naira na ama di man ang tiriknak ita. Maululawak. Ibagam, ta isupay lang ti mapan agbayad. Apay asan si katimangtad kan kwa na, manang. Jack manam mo. No, apay ajak kayat amakit-kita ti rupa ni nanang. Ha? Ay, epekto samat ti panaginaw ko. Angam, saan mo nga ibagbagakan kwa na Ha? Kastagayam ti aginaw, manang. Ay, saan ka nga agkatawa dita? Saan mo nga ibagbagakan ni nanang Tama nga no isupay ti pagapaan me. Un manang. Sige, inakitid dagitoy kan ni nanang. Kumusta, Noemi? Dakkel matgaya man ti tiyan mo. Wen nga ruad, ami. Nagrigat gayam ti agsikog. Nagrigat ti aginaw. Talaga akas ta. Anong sama? Narigrigat tupay ano at danaw-awir mo. Sapay kagurak amin agaraw ti katugangak. Tila di na madildilaw. Kung kumpormi ti di na iparparit. Ay nakas na talaga ti babakit. Ado ti madilaw da. Tong palom latan tapno awan riri. Nagrigat ti makigigyan latan. Kaya't ko kuman asumina kami iti pagyanan ka ni Jeff. Nasaysaya at pay. Dayta ti kasayaatan nga aramiden nyo. Ti sumina iti pagyanan. Lakay, sumina takuman iti pagyanan. Apay mata na panunot mo dayta. Nasayat mati ka sa saad ta dito ya. Jack nga rudan kaya ti makigigyan. Tapakibyangan amin ni nanang. Amin nga ipaunag ko at dabawal. Talaga nga awan waya-waya. Manila, ito yung asawa ko na ya. An-anusam ka din ni nanang, tatalaga kas daynan. An-ano saklat ta ka di, aginggat inggana? Saan ka di arumbang lang asumi na tamutan? Halaman langan. Tapnawan may bagbagam. Sumina ta. Ngamsan pa'y nga ita. Urayan ta pa'y makapagpasngay ka. Unain ta pa'y ti panagpasngay mo. Sa tarugyan ti agipatakder iti balay ta. Namnamaok day ta nga imbagam Anay ko, magsakit mo tanti tiyan ko.
Sapay aday ti trabaho ti asawa. Talagang aga nakaksahan. Kapilitan na ni Nanang ti pagpatulungak. Nanang! Nanang! Tulungan dak! Aga nakaksan! Ano di mapaspasamat kan ka? Aga nakaksahan, Nanang! Tulungan na ka! Ay, mapihit lang nga ro. Tayo nak magkita iti pangiluganak kan ka. Babae ti umunang anak ta. Ti kayat mo tinapatgan. Naragsak ka kadimot lang nga uray babae ti mo na nga anak ta? Siyempre, saan ka di kinunakkan ka? Na uray babae, wano lalaki, awan anyaman na kanyak. Kat itata nakapagpas ngaya kon. Rugyan tangarudan at agpatakder iti balay. Anusan ka di pa ibiit bakit? Nayunak pa iti urnong ta. Sige. Basta tong palam ti imbagam Wen ka di ka madanagan. Nagbara matan ti anak ko. Apay nga takanayon matan nga gurigor. Ay, agkumbulsyon sa matan ti anak ko. Nanang! Nanang! Tulungan dak! Ti anak ko! Anya man hindi mapaspasamat kan ka. Agkumbulsyon ti anak ko. Nanang! Anya, ay imanta ni di ospital. Wen, Nanang! Apay akanayon nga gurigor ti anak ko. Sapay ag nervyosak mat no kastoy nga adda sakit na. Mataranta kat jak ammo ti aramida. Naimbaglangan tada ni Nanang. Ay, kasanon ngay no agmay-may saak. Itala ama amiris ko. Ti kinapatag ti adda pa'y naganak na. Awanin dagiti naganak ko. Isong maawanan makatulong kanyak. Nang runa iti panagaywan iti ubing. Ay, Noyme. Anya nga tatiga po na ti panagsubli-subli ti gurigor ti anak mo. Diyak nga rod ammo, Nanang. Normal mat amin dagiti laboratory na. Iso para gurigor latan ti reseta da. Adda ka di vitamina na. Adda. Paingay akanayon nga gurigor. Ari kapag man ti dapan na. Nalami ti dapan na. Ay, adda bulo na. Ay, mapanak mangayab iti mangilot. Sigurado kayo, Nanang? Amangan mat no kumaro ti rikrik na ti anak ko. Nagaw awirak mo't iti anak ko. Isu nga amok ti maipapan iti dayta. Ala, mabiit la ang tainak mangayab iti mangilaw. Ay, ada bulo ti anak mo iti likod, Noymay. Ha? Ay, pinulswan na lang ti anak ko. Amo nang ti ayang ti bulo na. Sapay la ko mga rod. Tagimbagan ti anak ko. Alaman nga rin, tata. Ilutan nyo ti anak ko. Barang agimbagan. Mintun bigat. Awan ton ti gurigor ti anak mo. Ken inayadam ti panang saksaklot mo ken kwa na. Nalok nang pa iti tultulak na. Amang ano malyad ti anak mo. Wen, tata. Good news, bakit? Makaipatakdartan iti bukod ta balay. At dan nagatang ko adaga. Isu na lang ta medyo adayo diti balay tayo. Ay, lakay, aguray pay. Ha? Sana bale, ta saan mo't amadadaal tinagatang mo adaga. Jak gayam kabailan ti agmay-may sang agyan iti balay. Kasapulak gayam ni Nanang. Awan kaduak ang mga sikaso iti anak ta. Imbag ka ni Nanang taado ti amuna. Agnerbyosak ngamin, nukas dyan nga adama di arikrikinaan ti anak ta. Ay, saan ka mauawatan bakit? Ang maragsakan at, taimbagam mutlaang akasapulam ti inak. Nasaya at mat, agkatunusan kayon. Ita, agkatunusan kamin iti katugangak, Mr. Lonely. Ket aging ga ita nga addan iti kinder ti anak ko, saan kami pa'y alimasin iti pagyanan. To'y pagayam mo, Noemi. Agyaman ak pagayam Noemi iti daytoy apakasaritaam.
Nasaya at met, ta nagkapya kayo matlang iti katugangam. Pakibagayam ti katugangam, ta isukit nga rod ti ina ti asawam. Ken tapno naragsaklat ta, ti panaglilinnangin nyo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Noemi, iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Eric, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nagbalinak abulsek, itinagan ni Ayat. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Eric. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Among mat nga agad adalak pay laeng manong. Saan nagpaya mabalin na makiayan-ayan? Agungat ka di dagiti dadakkel mo? Siyak ti mang papaadal iti bagik. Working student tak. Awan matan bibiyang ti inak kanyak. Tadan sa bali a pamilyana. Nagsinadan iti amak. Matlagayam. Di awan ti lapad no maki-boyfriend ka? Awan tumat lang ti oras ko kan ka, manong. Taagtrab-trabaho ak nga rod. Diyak kayat nga adda makadisturbo iti panagadal ko. Lepasak pa iti panagadal ko sa ak tumaki-boyfriend. No kayat mo, agtulag ta. Anya ti pagtulagan ta? Nusong batan nak, tulungan ka iti panagadal mo. Ngaminton makalpas ka, agkalaysatan ton. Ha? Basta urayin naklakit di amakalpas. Awan pa'y kumati mapasamak iti nagbaetan ta. Tama nga no agsikuga. Wen, di ka madanagan. Basta ikarim kanya ka, siyak to ti pakiasawaan. Sige, ikari, manong Eric. Di kasano nga rod, sungbatan na kon. Wen manong, sungbatan kan. Diyak nga rod kayat amanong tiawag mo kanya. Kaya't kung awagan na kiti mahal, takastakmat kan ka. Sige nga rod mahal. Saan ka pa may kaniti kwarta ita Saan kami pa nagsweldo? Ngem di ka madanagan. Ikang ka iti kwartam, tunggal agsweldo ak. Anya nga pare. Aginom tayo manan. Kasusweldo tayo mat. Pasensyakan pare Ronan. Adda pang usarak iti kwarta kita. Sana ka makasurot kada kayo. Kasta ka di. Ay katuna. Mawatan ka. Sige. Hintun maminsan tulangin. Sige pare. Ag-enjoy kayo. Tagawid akmeten. Adda akon mahal. Adto iti kwartang ingkarikan ka. Ay na, agyaman ak mahal. Mabit lang at agluto ak. Uray dito'y kan amangan. Tapno saan kan nga gastos iti kanan. Ay na, nagsaya atin nga'y mahal. Kasla dya akong mauray ti panagturpos mo Kasla kayat kan nga asawaan ita. Ay, masapul nga agtungpal ka iti nagtulagan ta, mahal. Masapul makalpasak iti panagadal ko. Amok mat day ta, mahal. Kaya't di ka madanagan. Makauray akmat. O sige, agbuya ka pa lang nga ron iti TV dito sa alas. Tamapanak agluto iti kanenta. Nay, narabyan kamat asimang patanak ko. Nangan kamin kinitatang mo. Inka manganag.
Nanganak kong nanang, Nanganam ngay, iti ayan ti kaayan-ayat ko. adan ka ayan-ayat mo. Wala na. Ay kat iyam amumot, angarod ka da kami. Bayan nyo, tayo bagatukin ko na, akayat yung ama-am mo. Sa dinumot nga, iti pagtrab-trabahuan na. Agad-adal pa'y lahing nanang. Second year college na itan. Ala, kat yam amum tungarod ka da kami kinitatang mo, anak ko. Apay ka no akayat da ka mamam mo. Siyempre, kaayan-ayat ka nga rod. Dirumbang lang ama-am mo da ka. Saan kumapay nga ita, mahal? Ibagam latan abisi Saan pa'y anak kasagana ang makiamam mo kadakwada? Amangan numaamuan da si katimang papaadal kanya, kagura da. Di sandang ibagbaga, asyak timang papaadal ken ka. O sige, saan kumapay nga ita? Basta ibagam abisi Insan, imbag ta nasabat ka dito dalan. Mapana ko maijibalayo. Pangaasim man, pautangan nak. Aguregur nga mintay poridak ko. Kat no Sabado pala ang tisangpat ni manong mo. Ay, pasensya kan manang Aida. Naira na nga awan kwarta kita. Kasta ka di. Ay, asino nga tanay at ipagutangak. Agurigur nga min di anak ko. Kasapulan nga ipadoktor ko. Padasam ti agdamag kada kiti daduma kakabagyan, manang. Bueno, umutang kayo kininanay. Ada ka di ijibalayo? Adda, manang. Pinanawak ita ijibalay. Mapan kayo itan, tas saan pa'y aping manaw. Sige man nga rod. Unay kamutan, Eric. Di kalakit din na asyan kin ni Aida. Agurigur ti anak na. Ngam di mo la pinautangan na Awan nga rod kwartak, nanang. Anya, pangip-ipanam ngay iti sweltom. Kat agtrab-trabaho ka mat. Kuha nanang. Tultulungak ni Nika iti panagadal na. Anya, tultulungam kat saan kayo pa'y matanak kasar? Inton makaeskwelan, kasar kamin taon. Sigurado ka iti dayta? Dayta tinagtulagan mi, nanang. Ay na anak ko, kita taamangan nulukun na kalaang dayjay a babae. Gumatang ka man iti sidain inton malam, Eric. Pasensya kayong tatang, ngamawan kwartak. Anya, agtrab-trabaho ka ngamawan kwartam? Tultulungak nga rod ti kaayan-ayat ko, tatang. Ay ket saan mo ngamin nga itid amin aswildom, Mangibati ka matiti para iti bagay. Aganano sakpelaing tatang. Sana bale, tainton makalpas ni Nika, agkalaysa kaminton. Kahit adda kwartam nga usaram? Agtrab-trabaho akmet. Di ininot nga agurnungak. Ken makabirok tumat siguro ni Nika iti trabaho, inton makagraduar. Ang mga makabirok to iti sabali nga ayaten na. Basta tatang, adda tulagan mi kininika. Pare, panagsusweldo manen. Sigurado, mapanman amin kaninika ti sweldom. Saan ba't nga amin, pare? Andamot mabati kanya ka basit. Ngam kitam lang, pare. Tani, kumut-kutong kan. Ay, imutam nga minan ti bagim. Nalabas samot ti panagayat mo iti dayjay a babae. Amangan mo ag sakit kay ti day tangar aramidam. Kabalak pa iti bagik, pare. Imbag tulaan inton makalpasan ni Nika. Ay na, pare. Bawasam ti ititid mo akwartakan kwa na. Tapno saan ka marigatan? Amangan nga min no agkurang ti aramaton na iti panagadal na. Kaasimat. Ha? Kat, sika ngay ngagtrab-trabaho. Saan ka amasyan iti bagay? Di nakpakadanagan, pare, kunakmat. Mahal, kaano ngay nagpasyar tayo di balay? Agdamdamag nga minan dagiti dadakkel ko. Kaya't daka ka nun amamam mo. Kasla ngamin mabainak, mahal. Nupod no nga'y ayaten nak.
Umanugot ka kuma. Amamamuda kan dagiti dadakkel ko. Sige man laangan. Tapno awan maibagbagam. No kasta, kaano nga ro ti papanta? Sigaman no kaano. Ala, mapanta nga ro din ton Sabado. Tata, nana, naimbag ka malamyo. Kastamot kun ka, balasang ko. Naimbaga malam mo, mate, balasang kaw. Naimbag man ta nakapasyar ka dito'y nanumo abalay, mate. Kuna ngamin ni Eric, akayat da kano amam-am mo, tata, nana. Agpaiso day tabalasang ko. Nang runa, katultulungan na kagayam to'y anak ko nga agadal. Pasensya kayo, nana. Saan ko apinilit ni Eric? Iso tinagboluntaryo amang tulong kanya. Working student tak ngamin. Wanmat ngamin nanang, tatang. Masya na kininika. Iso atulong ako. Sana bale, tanagtulag kami mat ngagkasar kami, inton makalpaston nga agadal. Ay, alakat saya atom nga ron ti agadal, balasang ko. Tanay, si kamot aminan ti papapanan ti kwarta ti anak may. Napintas mo't gayam ti kaayan-ayat mo, Eric. Kan ubing pay ama idiligkan ka. Isungarod aswerte akin ko na tatang. Saan na ka nga ta alukwain na nakaw? Apay ko maalukwan nak ngay. Apay asaan kayo pay laeng nga ron ngagden na. Sa kayon to agkasar inton makalpas iti pa nag-aadal na. Nagtulagan mi nga min tatang. Nga urayak a makalpas sa kami agkasar. Una, ngam no isukat na kan taon. Awan ti maaramidam. Ta saan mo met nga asawa? Pare, apay ngay? Kasla lumuklog magmat ni Nika. Kapo siguro ata saanan nga trabaho. Kan saan mo ngagpuypuyat. Mabalin na kasta. Ang si kaitan ti kumut-kuttong. Dahita ka di man ti bagam, pare. Ay, saan ka kumamasaksaktan na, pare? Panangisakit ko daytoy kan ka. No siyak ngamin, saan ko agastusan ti babae, no sa anak-anak ka sigurado. Awan pa yung napasama kada kayo. Ang gasgastusan mon. Pare, saan na pa'y nga rod akayat ngagden na kami? Tamangan no agsiko kat agad adal pa'y. Katakdram ano agsikog. Bayan pare, padasak nga ibaga, ngagden na kami. Apay no agden natan, Nika. Kaslang minsan kun ang maure ti panagturpos mo. Nagtulag saan ka di? Ngaman ano ngayon agden natan? Itakder ka mat no agsikog ka. Saan ka kumanga agpilit, Eric? Tong palang tinagtulagan ta. Sa baling arudan ti pagbagada kanyak. Kaslamat pagbalbalin ng dakon nga awan nakam na. Sino dagiti mangibagbaga? Dananang kantatang. Ure dagiti katrabahwak. No kastamat lang awan pa nagtalat da kanyak. Isardeng mo timang tulong kanyak. Tapno agsardeng matan titulagan ta. Ha? Eh, saan mahal? Diya kahit mapukaw ka kanyak. No kasta nga rod, agtungpal ka itinagtulagan ta. Ken saan mo nga ipilit nga agden nata? Urayam ang makalpasak. Wan mahal, di ka nga roden agungat. At iti sweldok, mahal. Ay na, agyaman ak, mahal. Talaga nga ay ayatan nak. Iso nga ay ayatan ka matunay. Dito yak nga roden amangan? Ha? Agwa. Saan ka pa yan nakaluto? Kan saan ka makaluto? Tanasakit yung ulo. Anya? Agpa-check up ka, mahal. Amang ano anyamat daytan? Di nakpakadanagan. Yinanak lang daytoy. Iso nga agawit kan. Tapno makainanak ang masapa. Kasta ka di? Sayang Kaya't ka kumapay ang makasango ita amangan. Mailiwak nga minan ang makasango ka amangan. Di ka madanagan.
Inton maminsan kan, amangan ditoy. Apay akas di ngagpayso ti bagi ni Nika. Saan matasigod akas jay? Kas lalumuklok magmaten. Kan saan na kon ngaw-awisan amangan iti dagos na. Sabalin sa dayto yan ha. Sapay la kuma. Tas saan apumudno ti atap ko. Nakarikat mo ti dagos ni Nika. At da bakit iti arubayan? Agdamagak man. Naimbaga malam yun, nana. Agdamagak ko ma. No napanandiag nana dito'y abalay. Ni Nika? Nagawidan iji ayanda. Ngamin, masikog matan. Anya? Masikog ko na yun, nana? Wan. Amuyo ka di? No asino tinakasikog kan ko, na? Ay na, Barok. Pada na matlaang nga adal tinakasikog kan ko, na. Ilamlam mga samad jay lalaki. Kasta tinakunana kanyak. Sino ka kaday? Ape asap-sapulam ni Nika. Kuha na. Bisita ko ma. Ang nagawid mo't gayaman. Agyaman na ka, nana. Ayan, daytan, taibagbagakan ka, pare. Tiyawanan ba'y na babae? Masikog mo't gaya madyak napuputan? Nagkwartaan na kalaan, pare. Ngam kinapudno na, saan na ka nga iayatan? Anya ti aramida kita, pare. Kasano ang mapasublik ti kwarta ang nabusbus ko kenukana? Ay na, pare. Awan kasuratan ang nagpinirmaan nyo. Kasano nga'y ang maisubli ti kwartam? Bayamon, pare. Katinton maminsan, amumton. Saan mo agastusan ti babae, no saan mo paimot nga asawa? Inimimutak ti bagik, pare. Kinuray dagiti dadakkel ko. Tapno lang at maited ko kenkwana a kwarta. Yung kastoy matgaham ti aramidan na kanyak. Gusto daytan, pare. Panunutom langan at tulong munday jay kenkwana. Ken saan ka nang loko iti pada matao? Konsensyanan day jay, pare. Aging gaita, Mr. Lonely. Saan ko pa'y malipatan da ito'y apasamak iti biyag ko? Ket ingkarik iti bagik, ano makabiro kaktuman iti babae nga ayatag manen, ikasarkon nga umuna. To'y pagayam mo, Eric. Eric, agyamanak iti da ito'y apakasaritaam. Ket ti makunak, lalaingam ton ti agpili iti ayatem. Kitaan tay babae nga amuna kamet nga ipatag. Asaan ket nga usaren nakalaeng. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan nga Eric. Manipod probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Cheryl. Manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nugayam nagayat ka itinalabas. Nalabas tumet ti pan nakapasakit. Arik naam. Tay kunada nga ruden. Amin analabas. Dakas. Bueno papagayam.
Intay denggan ti pakasaritaan ni Cheryl. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Agyaman nak Cheryl, ha? Agyaman nak iti panangaklon mo kanyak. Jak ni namnama asong batan nak ita akasangay ko. Sinigurado laang, no talaga anapudno ka kanya. Talagamit nga minanapudno akin ka. Kunaktupay no ni Patrick ti song batam. Gayam laang ti pangibilbilang ka ni Patrick. Sikati nakarignak iti ayat. Daytoy ti karagsakan akasangay ko. Ngamin, daytoy met nga aldaw ti panangsungbat mo kanyak. Itata sinungbatan kan. Mas at-ad daw ko mga igad ti agadal para iti masakbayan ta. Wen, iti daytoy akin narigat ti biyag. Ay, jak kahit asayangan ti kwarta dagiti dadakkel ko. Masyanak mat kadakwada ngagtaltalon. Isong agtip-tipida. No kayat mo ada extra akwartam. Apay adi nagtuladan. Ada sideline ko. Wen, urayak lang ti awag dagiti nagaplayak. Imbagkan ka, ah. At dalang aroden mabalin ti pamilyam. At dapay sideline mo. Iso asaan mo a problema ti kwarta. Kasta, kayan ayat mo ni Ron? Wen, Marie. Sigurado ka ka din kan kuwana, Cheryl? Wen, napanagnagakmat nga ay ayaten na. Isa sinong bata kun ah. Okay, adakan ka dayta. Laglagi pa. Narigat, ti ma-heartbroken. Apay, ada ka din experience mo, ha, Daisy? Ah? Awan pa'y mat. Ngam, adda amok an heartbroken. Sino mat? Classmate ko iti high school ah. Ha? Nagubing matan ana heartbroken? Siyempre, na in love. Soft drink. Ay, kaasi matay jay a classmate ko. Iso asi ka, Cheryl, itatadan boyfriend mo, saan mo nga ayaten iti sobra-sobra. No di mo kayat, sobra-sobra mat asakit ti mariknam. No kas pangarigan tamapukaw mo. Siyempre, saan mo ang maibagatigasat? Wen, teacher. Expert kan iti kakastaba, nagad. Ay na, isi-share ko lang kan ka tinapaliiw ko. Kasano, naawat ka ka din iti ko nam anagaplayam iti trabaho? Ay, saan na rod? Saan da pa'y mat nga imawag? Iso nga langanan siguro? Saan ka maawanan iti namnama? Padasa man ti agaplay iti sa bali. Maawat kan tulad ta. Dayta ti kayat ko ken ka. Patpatib kerma ka na yun ti pakinagam ko. Siyempre asino kumangay ti sa bali ang mga ramin iti kasta? No di siyak akaayan-ayat mo? Agyaman ak tasimang bay ka itibiyag ko, Cheryl. Sapay ko mga rod, tasaan mo to apagsakitan tinakam ko. Apay ko maapagsakit ag tinakam mo. Anya nga iti ambok nulukwan nakto. Si kakit dimit. Apay, anya ti pagkit-kitam kanyak. Mangloloko? Saan makit di? Ala, umay ka. Mapantay ti school canteen. Cheryl. Wan, amok. Awan allowance mon. Saan ka amadanagan? Siyak tagbayan. Mababainak kan Cheryl. Ngam di ka madanagan. Into na danton kwartak. Itintong inginaan a restaurant ti pangipanakan ka. Ha? Kat siyak tumat ti agbayad. Okay. Lagi-lagi pagto akanayon dayta. Saan na bale? May satawan lang Agradwartan. Bili ba ka talaga kan ka, friend? Na-inlove kan samot ten. Agasam day tangay. Tunggal ada date yo kan ni Ron. Sikat ang gasgastos. Anya ngay nga ron, katawan mat kwarta di tao. Bumawin tumot din ay, ito na da kwarta na. Kan may sa, siyak ti mga awis kan kwa na arumwar. Kaya't ko ngamin akanayon ang makadkatuan ni Ron. Ay, di mo unay, friend. Numaamon ni Daisy akas tati aramidam. Kakaasi kan tumanan iti sermon. Iso nga rod asaan ko nga ibagbaga kan kwa na. Si kalaang ti pang ibagbaga Papa, saanak ang makaawid ita. Busy ak ngamin diti pagadalan. Kailiw ka, iha. Saan kayo ang madanagan, Papa? Inton mawaya, anak.
Agawid ak matlaang. Alaman nga ron, iha. Ay, erwar mo tulang arudan ti kwarta nga ibawit ko kan ka. Agyaman ak unay, papa. Awan ang yaman na, iha. Basta say-saya atam ti panagadal mo, ha? Sana balay. May salangan at awan, ag-graduate kan. Wan, papa. Saan kayo ang madanagan ta makagraduate ta? Kumusta ka, Cheryl? Oh, Patrick, si kamat gayam. Mabalin ka dito makitable. Awan ka di kadwam? Sige, agtugaw ka. Awan ka duwak. Apay asaan mo kadwa ni Ron? Adapay class na. Kat kumusta kayo maten? Naragsak ka kadimot lang kan kwa na? Wen, sa anak nga agbabawi, anak ayan ayat kan kwa na. Amom Cheryl, aging gaita. Ay ayaton ka pailaan. Patrick, lipatin na kon. Nagadumat a babae dita. Sikat ayatek. Si kalaang tinakarik na iti kastoy. Ngamsan ka madanagan. Maawatan ka. Talaga adinak kayat. Maklon ko dayta. Agyaman na maawatan na, Patrick. Pudno ka diti di manon kanyak. Anaggidan kayo anagmerienda kini Patrick. Awan mat siguro ti dakas na, Ron. Nakitay ba lang mat kanyak? Kan kinumusta anak laang. Awan mat madi nga inaramid mi Ano mabalik? Diya kayatin nga kuyo kayo. Liklikam ko man ni Patrick. Amok nga dapay laang riknanakin ka. Ang selselos ka kadi? Si Kati sinong bata, Kron. Si Kati ay ayatak. Iso asaan ka kumamot nga ang selos ka ni Patrick? Pasensya ka na. Diyak amo na apay akastoy tiriknak. Agtalag ka kumakanyak. Ngamin, si kalaang ti ay ayatak. Awanan sa bali. Congratulations, iha! Ay na maragsakan at naggraduar ka matlaangan. Agyaman papa. Agyaman iti ado arigat yung anang paadal kanya. Welcome, iha. Inaramid ko lang ti pagrabangak. Congratulations, Cheryl. Congratulations, Metron. Kaya't ko ayam amukan ka ni papa. Papa, iso ni Ron, tinobyo. Naimbangal daw yo, sir. Kastamat kan ka, iho. Ay na, iha. Apay asan mo nga imbagbaga nga dagaya man kaayan ayat mo? Planok at talaga ayam amu kada kayo. Kalpasan ti graduation, papa. Sige na, Han. Sumurot kan kanyak. Agim imbitar ti barkadak iti birthday na. Di mat kinunakan ka nga adda trabaho. Saan ka mabali ni agabsent? Sa anak nga roden amapan. Awan mat kadwak. Apay ngamin amasapol nga adda kadwam. Sakto lang ti awan partner na numapanak. Isu asaan ako na dumaray. No kayat mo, kasaritak lang ni Daisy. Ta isu ti kadwam amapan. Kababain mat iti barkada, no saan ka amapan? Kaya't nakatamot ti mapan? Padasak akasarita. At amin pa nagtalag ko iti reji agayam ko. Amok amabantayan na ka. Anya? Aramidan nak nga escort ti boyfriend mo? Sige na, friend. At amin trabaho iti dayta nga aldaw. Kat saanak amabalin nga agabsent. O, di mapan nga agmay-may sa. Apay amasapul pa lang akadwaat. Saan na nga rod akayat? Saan la ka nun amapan wag may samat laang? Masadutak, friend. Alan friend. Please. Ilibre kan to, promise. No saan ka la agayam? Thank you, friend. Talaga alab nak a friend mo. Lunch break kan, Cheryl. Anya pa lang ter aramidam. Umunakan, Patrick. Sumaruno aktulatan. Ilupas ko lang to aramida. Ay na, umay kakit din.
Bisbisin lang ti bagim. Ituloy mo to dayta intun madamdama. May mayat matlaeng ti adda kasango na amangan. Intun kwan, nalipatam manan tinangan. Sige man langan. Dagulit ka matan niya. No apay nga minasinurot nakpailaang diti pagtrab-trabahwak. Ha? Uy, atap mo lang dayta. Kinunak lang aroden. Ajak ammo adito iti pagtrab-trabahwam. Di ka nagulbod. Amo nga dapay laang panagayat mo kanya. Awanan na niya. Napukaw ti panagayat ko kan ka. Pagayam lang ti pangibilbilangakan ka. Wan, amo. Di ka lang maangawon. Apay nga ta. Manipod ita ibigan. Saan man laang nga imawag, wano nag-text ni Ron. Kumusta nga ta tinapananda iti gayam ko? Makaturturog ako na. Nabanugak. Inton bigat laangan ako musta ak tinapananda iti gayam ko. Ay, maturog akit din. Ron, kumusta tinapanan nyo ka ni Daisy? Okay lang, mate. Day talaang ti maibagam? Okay lang? Agistorya ka mat Awan matirumbang nga istorya. Oh, apay anatam na ti panakisaritam kanya. Mabalin ka di nga kita ta? Mabalin ka di asaan pa'y langit Cheryl. Kaya't ko tiag may mesa. Ada ka di problema? Awan, basta kaya't ko pa'y langit tiag may mesa. Sige nga Rod. Awagan nak tulangan, intun kayat nakon akasarita. Marie, apay nga ta? Manipod idi matindar daron kan Daisy iti birthday party. Saan pa yan nakisinara kanyak ni Ron? Kan oray ni Daisy. Apay nga ta ajak makontak ti cellphone ni Daisy. Kasta ka di? O sige, padasat nga awagan ni Daisy. Barang makontak ko. Sige man nga, Rod. Mabit lang, ha? The number you have dialed is either unattended or out of coverage. Out of coverage, ma. Try your call later. Apay nga ta? Kas lalikliklikan dak Ay na, saan ka nga agpanunot iti madi friend? Ni Ron, tirumbang ama kasaritam. Ang mga busy lang ni Daisy. Apay ka di. Anyati ko na mapagsalitaan ta. Ron, anda ka di parikot? Anya parikot? Apay akas lalikliklikan dak. Uray ni Daisy. Apay nga ta? Jak matan makontak. Ang mga busy lang. Uray mga isuti umawagan ka. Kumusta ti matindaran nyo ang birthday party? Okay lang, mate. Nag-enjoy kayo kadimat lang? Owen. Magantakit din. Ang mga lumamiisan dagiti makan. Cheryl, naganda yung manan titurong ti imatang mo. Ada ka di problema. Awan, Mad. Dumdum lawak lang. Kaslada nagbaliw ka ni Ron. Ano ti kayat mo asawan? Saanan akas itisikod? Kaslapay kid din kanayon nakaliklikan. Anya? Kasaritam Ibagam dagiti madmadlaw mo kankwana. Damdamagak mo at no ada problema na. Ngam kanayon na nga ibaga, nga awan. Ang mga nuatap mo lang, dayta. Ang mga nubisi lang mo't iti trabaho na. Kasta nga ta? Itataada tayo diti restaurant. Anya ti kunayo nga ibagayo kanya. Cheryl. Tsaka mo. No kasano arugyak nga ibaga da itoy. Saklatan ti mangibaga iti daytoy, Daisy. Anya ka di ti mapaspasamag. Anya ti rumbang amaamuak. Iti day di aldaw nga matindar kami iti birthday party. Adda napasama kada kami. At agdadagsan ita ni Daisy. Saan mi ngayong gagara ti amin? Agpada kami anabartek. Iso apakawanan na kami, Cheryl. Ngamlaskan nga itakder ko ti dayaw ni Daisy. Anya? Apay anaarami yung kanyak ti kastoy. Pasensya kan, Cheryl.
Ngamjak nagayatan daytoy anapasamak. Among matadyak kayat idi timang kadwa ka ni Ron. Ngam pinilit na ka. Isa pang nga asim. Maawatan na kami kuma. Kat saan na kami aguraan. Diyak mo. Diyak mo no anya tisawak kada kayo. Sarte ngam na nakitkitaan ti FB dagiti agasawa. Ag-move on kan, friend. Nabayagan na parparigatam ti bagim. Diyak mo, Mari. Nga maging kaita ay ayat at pailaang ni Ron. No makitak ti kinaragsak dang agasawa. Ibagbagak iti bagik, arumbang ko maasyak ti adda iti kasasaad ni Daisy. Apay akas to'y tinagbanagan ti relasyon mi ka ni Ron. Apay anagrigat ka makamove on. Malagip kulakat nga rod ti imbagakan ka idi ni Daisy. Asaan arumbang ti sobra panagayat. Ngam, patsyak asaan namat nga tanga ingagara ti napasamak. Ang mga no nasulisog dalaan, gaputa na bartek da. Day tama ti pampanunotag. Basol ko ti kastoy napasamak. Gaputa siya tinangpilit idi ka ni Daisy. Saan mo apabasulan ti bagim, friend? Talaga siguro ana ituding nga isuda ti para iti tunggal maysa. Ita, damari kan Patrick ti mangan andingay kanyak, no kasta a makarignaak iti panagliday, Mr. Lonely. Ikarkarigatak ti makalipat, ket sapay la kuma, ta makalipat ak tumatlaeng. Tuy pagayam mo, Cheryl. Agyaman ak pagayam Cheryl iti dayto apakasaritaam. Awan papanan na, no di makalipat kan tumatlaeng. Ket patsyak adumteng tumatlaeng ti lalaki na ituding aparaken ka. Tatunggal maysa, adda na ituding aparaken kwa na, itinagan ni Ayat. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan na Cheryl at aga syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kanin surat para iti radyo ni Mary Ann Nalika kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.